lento abantu basayidingida lento meeting, but I think for me it's for the last time, and I think abantu kumele nabo bamove on zinanza kwethu, and ofuna uba organization yakho yokuhambisa abantu bokufika kabe nayo yopha umthathe nomnsizwa, because the main goal la ukuthi abantu uma sikholela ukuthi kumele bahambe, okay, it's fine, abahambe kumele bahambe. Uthi bahanjiswa obani kanjani, as long as kulandela umthetho futhi ngadiqolela phansi isithunzi sokunye umuntu, kungekho futhi oshawayo, kulandelela umthetho, nalabo abantu ababahambisa besebenza namaphoyisa. I think it's not that deep ukuthi ubani obahambisayo. Yabo. So, but even ngifuna ukuthi nizwe lensizwa le video yini iyachaza lensizwa lena na ngokunganami kwayo. Wemangobese sekuyisikhathi ke sokuthi sikubize manje dadewethu. Awusondele, awuze ngala. Mangobese uwena umsusu wayo yonke lento elizolungiswa uwena. Uyakhumbula ngesikhathi uvakashele iAction SA kwi-press conference yabo nemashi yabo? Uyakhumbula uvakashele iMK futhi nakhona wathatha imashi nemashi wayifaka ekhwapheni lo sopolitiki. Namhlanje ke labo sopolitiki laba ibona laba bacova yonke lento manje, lento eniyenzayo ninophakela umthakathi. All along uphakela umthakathi ubehleze ekhuluma ethi this is not about political party, and kuma march abantu bebekhulunyiswa bekhumuliswa izikipa zeinhlangano ukuthi umsanukuza nezikipa zeinhlangano la, kodwa wena Mangobese ubuvumela abantu beMK, ubavumela abantu boAction SA. Kanti le impi akuyona impi yeMK, le impi yeSouth Africa, le impi yama-South Africans. Namhlanje kunjena nje nabo mancinza beMK bexova ngoba akuyona into yabo le. Laba beMK ibona laba banomlomo omude njengamanje bethi uphakela umthakathi wenza ukuthi nani just because bona baye MK and bazonda uRamaphosa. Ekubeni wena Mangobese wawushila ukuthi ungabuzwa wena ngendaba ka30 June, indaba ka30 June akubuza uphakela umthakathi inkosi khona ndaba amazwi akho lawo. Mangabe umongameli ke sebiza yena ke uphakela umthakathi inkosi khona ndaba lo ezombiza nge30 ecela ukuthi akube khona ukuthula ezweni, kungabi khona ukudatshwa kwezitolo nani. Bekungafanele ukuthi bese wena uyathula, wena uvumela laba bantu beMK begxeke ngapha uphakela umthakathi ukuthi usethengiwe ngokuhlangana nomongameli, ngoba vele siyazi ukuthi abantu beMK bayamzonda uRamaphosa. Siyamzonda sonke uRamaphosa, kodwa njengamanje asihlangene nendaba zepolitiki. Thina sikhuluma indaba yeSouth Africa, asikhuluma indaba yeMK, asikhuluma indaba yeANC, asikhuluma indaba yeAction SA, sikhuluma indaba yeSouth Africa. IMarch is not a political party. Siyilandele lokho, siyilandele ngoba uphakela umthakathi eda sisukume thina madoda akuleliswe. Silwele izwe lethu. Sasukuma impela seza sazolwela izwe lethu. So uwena Mangobese ongalamla lento, hlisa iMK neAction SA le oyibelethile kulento, ngoba yibo laba abantu beMK asebethu kuphakela umthakathi ngoba bashaya bani, bazonda uRamaphosa. Manje bacanga ukuthi bakhohle ukuthi uRamaphosa usewumongameli wekuleliswa. Anything eyenzakalayo usasekhona, as long as njengakaphumi kula office uzoba khona.
ukuthi bayamzonda noma bamzondi nokuthi siyamzonda noma simzondi usase office njengamanje uyena osawumongameli siyomkhipha ngosuku loluya lokuvota kodwa njengamanje kuza abantu beMK dadwethu ngoba bafike nawe la abaphume kulento ngoba sisafuna lo msebenzi weMashini Mash ukuthi uqhubeke usebenze sekuningabe kumele sikwenze bangamoshi into enhle kangaka eseniyenzile sikuthwele mangobese sikuthwele ngeqoma simthwele uphakathi simthwele ngeqoma uma mangobese ungayikhuzi lento eyenziwa abantu beMK sizoyiyeka thina iMashini Mash kodwa sizoqhubeka nomsebenzi wobunsizwa nomsizwa foundation yabo uqhubeke neMashini Mash lebe kadithelwa wopenda makwerekwere ingena sithunzi sizophuma nathi kuwe uma ngabe uyifukamela iMK iqhubeke ihlakaze lento enhle kangaka ngoba abekho abanye abantu abahlakaza lento abantu beMK khuza laba bantu dadwethu yabona labantu beMK futhi uzobona ukuthi ngempela banendaba nama South African banendaba nebeef abanayo noRamaphosa banendaba neqembu labo lento abayibhidlizayo omancinza okhomo kanye nabo bonke abantu abenza no Max nabo bonke laba bantu ababhizi befafaza lento abanendaba nomsebenzi ongaka osuwenziwe uphakela umthakathi umsebenzi ongaka osuwenziwe uphakela umthakathi ababongo omancinza ngoba vela banamsebenzi into edume emakhanda abo ipolitiki Mancinza ndini lo namhlanje umsebenzi wakhe very easy because amakwerekwere ayiphumelele emafemini nasemsebenzini esabo uphakela umthakathi namhlanje ufika uthatha leyo lentoza uthatha iCrown ngalokho ukuthi ufika sekufonelwa yena kuthiwa nawo ama vacancies oza nabantu nani ekubini umuntu owenza umsebenzi kuuphakela umthakathi akanendaba namaphara lawa athembele ukuphakela umthakathi ukuthi axosha abantu bama drugs ibi exist iMK njalo ingayenzi lento le eyenziwa uphakela umthakathi ibi exista neANC njalo ingayenzi lento eyenziwa uphakela umthakathi nalabo udoti beEFF bebekhona bengayenzi lento eyenziwa uphakela umthakathi senikwenza kube lula kangaka ukuthi nibulale umsebenzi ongaka wama South Africans ngoba ninendaba nawo yabona nini ukuba benindaba nabantu ba South Africa ngaba niyenzi lento eniyenzayo Mancinza ngaba niyenzi lento eniyenzayo balandeli beMK ukuthi nithathe izimpi zenu noRamaphosa bese nipende uphakela umthakathi ngaso ukuba beninendaba neSouth Africa ngoba iSouth Africa yonke ithembele kuphakela umthakathi ukuthi akenze izinto ezihlula umongameli benu sizonikhumbuza ukuthi sila kule nkinga nje esikuyona it's because of iANC and iMK iyingane yeANC ni MK namhlanje niqembuke kuyona iANC ngalena ngoba uRamaphosa edla nabangani bakhe enivalela ngaphandle nini so you are part of the problem nani ngoba kulezi inkinga esibhekene nazo zidedelwe yini ngesikhathi nisalapha kuANC nani ayingadakelwana madoda ayingadakelwana sizophuma nani kuningi niyakhohlwa nini ukuthi iMK isayivotela thina la kaZulu ngoba ithi uJacob Zuma wayehamba ehambela amakhosi ehambela amabandla ethi ufuna ukubuyisela izwe kubantu abuyisele izwe emakhosini
kwasuka abantu bathi mina ngiyinkatha kodwa ngizovotela MK, athi omunye ngiyi-FF mina, athi omunye ngiyi-DA mina. Sayivotela MK saphuma ngoba sithi labuya ithemba, kanti nina nithi lalalaza nizoqhubeka nengqondo ye-ANC la kuphela nicashe ngegama elisha le-MK. Mzana ukusijwayela kabi nina, sizophuma nani kunina if nizosijwayela kabi. Anikaze nisenzele lutho, asikhohliwe ukuthi nina laba ebekade nidla imali zamathende kufuna ngabe ithuthukisa umphakathi, nisase lapha ku-MK, nisase lapha ku-ANC. Namhlanje niqembukile nizolandela uZuma ngapha ngoba vele nifuna phinde futhi avulele lowo mpompi. Ayingajwayelani kabi madoda, silwe lizwe la asidlali. Sukani ey'ndabeni zethu zomashi and mashi, sukani ey'ndabeni zethu nophakela umthakathi. Mani nithinta uphakela umthakathi nithinta thina madoda, nithinta thina. Asinendaba thina namapolitikwini thina sinendaba nezwe lethu leli. Ngoba osopolitiki basuthi bahamba ngey'moto ezinkulu lapha ya. Ithina abantu esibhekene noSikhotheni la, ithina esibhekene nabantu bama-protection fee, ithina esibhekene newunga, ithina esibhekene namakwerekwere. Osopolitiki benu bahleli lapha ya nezisey'nkulu ney'moto ezinhle nemizi emihle. Uma begula bahamba iy'bhedlela zaphesheya. Msani kuyenza lento yenu. MK suke endleleni.